Hadian gejing sapriang kawe ke video ke bapni ya arngot ki bar jela ki bai sait tiar ha kawa amkhra ke bajbo ke badan ha kathan pulo ke khasi student union mi circle hadian ke jingyo jingujor kala alaj banjurip ya kata jaka barbanwat ya kini ki arngot usamla banjob lang khar president ke seng ulai thu bakini ki arngot kala alaj ban pendem hi daladi khmat ki pulit ulai thu bag jinglap nyu ke seng kalong ba isajmet bat ke ba isir khai palat ha kini ke jaka bat yakini ki arngot ke kisu kan seshim kia maka tanat pulit kan pensitam kat kumkaan Jinglong kajiman bat nakali ngaseng nilap punjai badan hane apo kajak dia kepala isa imet sebab palat aduh basa ahneru kotsa tunggal de nakali ngaseng ya terdekat kadang berdiri napo municipal napo di seki bat kui department badan lang ne bat iki beriu kiba ini menen apo doki nakali ndak department lawan pandemi apo department Jika jangan bukti untuk kiwasi dan babi itu social media na kanu potong. Agak ini te komplain te kali nak kata tentang sawan mi. Jadi berkilap pada keseng berkilap. Kenapa ini tu keseng te kapala isa jimat pala sipo kapala isir kai tu kata ba. Lalu kacak-kacak cakadam kacakabam kapala ijak dia wat bandrung lempiru kapala imas kapala tiba pendam di ha gitu police department ba dilapoi ha